Asum entrem kalak sirdalan ngikutkan Yesus. Itulihkin Yesus kalak sintremai jenari nina. Isai pe sireh ndahi aku, labu banci ya jadi ajar-ajarku, adilakin kelengan atena mandi bata, asangken man bapa naras nandena, ndaharana rasana anakna, turangna rasaninana, janah bagepe dirina jine. Isai pe labo banci jadi ajar-ajarku, adilakin ipersanna kayu persilangna, dengan ikut kena. Adili sekalak ibas kam atener bahan menara. Tentu ibahanna lebih anggaran biaya guna meteh. Entah cukup kin duit nantalang ibas ndungi menara Sabab adila bagai banci jadi kencai pajak kena palasna lanai yang asup ndungisa. Jenari kerina kalak singidah dahine siloloe cakapkan iya nina. Kala ende coba kena bangun tapi langas ndungisa. Hadis kalak raja Laos ras 10.000 kalak, perang lawan raja Sideban si ras 20.000 kalak. Tentu yukur kena lebih ngasup kinian tahlang. Adiakap nakin pe maka labo yang ngasup, tentu ikirimna utusanna mindo perdamen asum doh dengar raja tole nina Yesus alu bagai apai pekam lama tunggung jadi ajar-ajarku adilakin ita dikendu krina sedibas kam. Benar-benar nanari enggo ipesengeti Yesus murid-murid ras jelma sinterem karena syarat si arus idemi ras resiko si arus ia depi kalak si resurah ngikutkan ia ipetangkaskan Yesus. Maka kala arus tersegat ate nangdangi kala sedeh rahasia. Labo ate Yesus gelas nuankan segat ate, tapi guna nuankan perkara sidauh pentingan. Ersegat ate, ertina nadingken tahlang kapiti. Mankrina murid ipindo keleng kudibata mbaboi keleng kempak kerina jelma ras kerina si kerajangan si kelengina erbelas pe Yesus karena kini arusan guna mersan silang bas geluh Yesus silang eme silaban silang dengan arus persan penuruhan naik ermahkotakan kematen si idungi ikayu persilang ras kekeken silang la sibar guna keselamatan manusia ngenca tapi naruhkan Yesus kempak kemulianna silang ikemakan Yesus ibas pusuh pratenna simbagesna ras arkiteken siema maka silang kempak jelma-jelma serempa rahasia yendes kena selaku kandu-kandu Yesus kita harus bersikap ikut ngenanami kinisran ras ngaloken silang selaku ulih perkandu-kandu entah kandu-kandu Yesus lambera pernah nilahkan silang muat bagin mersal silang artina muat bagin bas penelamatan si dahikan Yesus guna kesenangan kerina done Paulus menjadikan silang selaku pusung pemerintahan keselamatan kerina umat manusia
ibaba kubas Rusia silang Kristus. Harapkan maka kita teguh dakap silangnya alu setia selaku tanda perkandunta ras penelamatan ta. Geluh Santa Teresa ia pilanari la pernah pula hidup kinisran. Kinisran itu la tertahankan sebasadawari nungkunia kempak Yesus. Tuhan, engkai perdian du kerina kinisran ras percobaan endah. Engkai perdian du kinisran dereh bangku. Basadawari Tuhan cedahkan diri ras terbelas. Teresa, bagaimana cara angku memperlakukan teman-temanku? Kencair belas Teresa, Tuhan, siai medage sababna, maka siti ngenca temandu. Jadi temandu artina ngenanami kinisran radukan kamu. Ringan ibas jelma ketremen guna ngikuti Yesus labias. Ipesingeti Yesus dalam ras tujun geluk situ huna. Rehia guna petangkas maka kini rajan ibata goreh. Guna muat bagin bas pendahin Yesus. Pantek kerajaan ibata. Man murid-murid ipindokan gelah recikan paguk. Bas kepentaran geluk si megati kurang rekandu ku kalak entrem jelma. Nyarapkan maka jelma pangar kurban mulai kepentingan najine ngelai rasa bagi kerajaan kempak sesapi. Kalak Kristen pemena isiksa arkiteken setia kempak kini teken nangdangi Kristus. Kini tekenai perkara si serius raslah terbandingkan ras KIP. Kala yang pertaruhkan KIP guna ngikutkan Yesus perukuran bujur labias diperlukan ketutusan ras tetap ukur. Perlu kita pelimbarui surah-suranta ibas ngikutkan Yesus gelah patut kita igelari murid-muridnya. Silang termasuk bagin si mepalas kini teken Kristiani. La si pindo gelah silang isilahkan, tapi gelah ipegegehi kita mersansa. Pengikut Yesus ngenanami kinisran sebab setia kempak sihan geluh Yesus. Adiswin kita selabur tina maka Tuhan lang kelengi kita. Kinisran sinanami kita min bukti perkandukandun ras kesetiaan tam perjuangkan ras ngikuti dalan sehingga rintis Yesus jine. Amin.